مش حبز بنا باتمان خبره کی مگو من گافکاد بیر خسته بو لورا الحبز بنا باتمان چیکرنا پرا کانتاره به حمل زاخوا بردوام دکه به خلاص بونا و پره هم آبوری گوندین در دوره هم جیا باتمانه و گلکی گش ببه Herema habiz bin ya batmane F5 salın li benda purekine. Levra gele heremi duçun hatına li bajel de astengi dikşin. Çekirina pıra kantari di sala da 2012 ande despekiriye. Pıra kantari ne biteni jibo gunden heremi, jibo batmane ji giringe. Levra ve pure gunden giredai batmane debi karbın berhemen xwe bin batmane u livir bifroşin. Tê xwestin ku heya serê sala 2014 de ev pir bê qedandı. Parlamenterê AK Partiyê Zîver Özdemir çû înşaatê ziyaret kir û derbarê pirê de agahî stand. Ev taleba ku 5 salî elhamdülillah Xwedê Teala kire nesîbê me vê demê de ta heta Serok Wezîrê me jî me taleb kir işte bîna wayê nêzî hatiye dema paşiya me bêje kolon molonê vê tev piyê vê çê dibin müteahhit şûlê xwe dike xebata xwe dike em jî her mehcarekê em tên serîkê dinavana kêmayek wan heye lazimiyek wan heye antinde em wê dipirsin çi lazimiyekî jî hebe em wê destekê wê teqî em dinavan. Welatiyên ku bi salan li benda çêkirina pirê de ne dixwazin bila demil dest bê xilas kirin. Ev köprü ji 5 salî birê de hesreta me teva bû. Ji 5 salî heta vêge çi hikûmeta ku hatiye serê gerek me gerek maznê me gerek pêşkeşê me hevî roca kirine ji bê köprî çêbibe. Tabii ji wê zamanî heta vî zamanî nesîb û qismetê me demekî vî wextî bû. Di vê yapma vê köprüyê de Sergözîrê me Mehmet Şimşek û Zîver Özdemir em zajwanekê müteşekkirin em zajwanekê xweş in. Bi çêkirina vê pirê ve dê aboriya herema habiz binî dê gelekî baş bibe. بینر نزیزه کو زانم باش زانن لحبز بنا باتمانه حوجیک پر مزنبو نزی 5 ساله اف دهات خواستن لورا چم دیجله یش بن پراکان تاره درباست به اکو دخواستن درباسی عالی همبر ببن خود خص نواوی چمه و بر اوی د چون گله کس دفتسین جبر وی کی زحمتی یک پر مزنه چما زحمتی یک پر مزنه دو مهبرین ها حوالک مد 2 سال ور ما مستتی کریه تلفونی مکر گوشبو خودت پراکان تاره بک خبر لورا لور گله کی زحمتی دکشینن نتنه حبز بینی اکوش در و هاتن جی زحمتی اور و چه قصی رحمتک مزنه او چکرنا پراکان تاره باش نشان دادن لسر داخواز او تایبتی معف خبر مخواستم حاضر بکن مبچاو سری خوشی مخواست از بدینم گلو او چاوا بردوام دکه اف خبر جیش بو حبز بینی هات سر اکرانه